Imaju razloga za proteste i za bojazan, o kome smo mi juče pisali. Stanovnici tog naselja apsolutno nemaju razloga za proteste. Stanovnici tog naselja imaće mogućnosti prilikom uvida u urbanistički projekat 15 dana da stave primedbu bilo koju za koju smatruju da će im otežati više porodično stanovanje u tim zgradama. Ja smatram da ti protesti apsolutno nisu izluđeni zbog toga što su stanovnici zabrinuti, već zbog nekih drugih razloga. Tako da smatram da je to apsolutno neopravdano i apsolutno smatram da ljudi nemaju potrebe da protestuju između zgrada. Kad bude usvojen urbanistički projekat, mogu da dođu u nadležne organe, da prinesu svoje primedbe, te primedbe će biti razmatrane od same nadležnih organa. Institucije, hvala Bogu, u gradu Leskovcu funkcionišu, primaju građane, otvoreni su za saradnju sa građanima, tako da nema razloga da se putem ulice ili tih protesta ostvaruju njihova prava, apsolutno im nisu ugrožena prava i apsolutno imaju pravo da ostvare svoje pravo prilikom javnog uvida. Tako da pozivam i sve građane Dubočice da mogu slobodno, kad bude usvojen procedura usvajanja urbanističkog projekta, da dođu kod Komisije za planove u Odeljenju za urbanizam, u javnom preduzeću urbanizam i izgradnja, svi će im izaći u susret da slušamo njihove zahteve i da se o tim zahtevima odluči na jedan institucionalni način, na način kako to prigoduje gradu Leskovcu koji je jedan organizovanom gradu gde funkcionišu svi organi, nema potrebe za organizovanje protesta iz ovakvih razloga.